ଆଏ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଅଫିସ ଆଇଲା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ପଡିଲା ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ଛିଡା ଅଛି କେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖା ଯାଉନି ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ମୋ ଆଗରେ ପାସ୍ କରି ବୁଲେଇ ଆସିବ ମୋ କାଚଟା ବାଡେଇ ଦେଖୁଛି ଭାଇ 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 ଛିଡା ହେଇଛ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଟା ଏଡିଟେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଭେଜିଦେଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ବସ ରେ ଯିବି କାର ତ ବସ ରେ ଚଢିଲି सीट पाई बसिए बोले सेती बोले गोटे बुढ़ीटे चढ़िला छड़ा केही सीट देले नहीं ये बिचारी बुढ़ी जाके जो बनेट जो गरम होई जो गाड़ी गियर पड़े दे सेठी बसी ये बोले 20-25 वर्ष झियोटे चढ़िला ताको छड़ा समते सीट देले मु ने जे झियोटे बुढ़ी सेती बोले कहूची मां बसी जा कड़ा कुछ वर्ष पर कोई हॉट सीट 3 वर्ष